Da bi naša abeceda bila kompletna, treba da uradimo još neke dodatke. To su za slovo J, Đ, Ć, odnosno Č, Ž, Š. Ovaj dodatak koristimo za slovo Ž, Č, Š. Na isti način ga heklamo. Za slovo J imamo ovaj krugić gore. To ne morate, ali eto, da imate tu opciju. Za Đ možete kao DJ ili ovako kako je i pravilnije. Samo ovaj dodatak ušivamo na slovo, ostale dodatke ušivamo na jastučnice, majice, gdje god ušivamo i slova. I na kraju za Ć heklamo ovako jedan mali deo. Za Đ recimo stavite D pa pored Ž. Sve se veoma jednostavno hekla. Ovako heklamo ova 3 dodatka plus ovaj ovdje. Hajde prvo da uradimo za slovo Đ. Nema potrebe da merimo zato što ovi dodaci stvarno odgovaraju ovim slovima. Ja svakako koristim kao i uvek Cotton Universal ili Natural Cotton. Ovo je Cotton Universal. 3,5 mm heklica. Za dodatak za slovo Đ heklamo 9 vazdušnih petlica. 6, 7, 8, 9. Preskočimo jednu petlicu i u drugu petlicu od heklice stavljamo jedan poluvisoki stubić. Poluvisoki stubić stavljamo u svaku od ovih petlica do kraja. Ovo je 3., 4. Ne stavljamo visoke stubiće namjerno jer će nam biti predebeo taj deo što ide preko slova D. Sada imamo 7 i posljednji poluvisoki stubić. 8, ukupno 8 poluvisokih stubića. I sečemo višak, izvučemo nit kao i uvek. Uvežemo krajeve pozadi i onda samo jednostavno uzmete slovo D kada isciklate i okrenete ovako kako smo završili rad. Znači to je prava strana i nije kontra, nego je baš kako treba. I samo sa tim koncem možete malo duže da ostavite konac pre nego što isečete i samo pozadi ovako ušijete kao što sam ja ovdje to uradila. Provučete do ovdje konac i ušivate na slovo kako god želite. Eto. To je što se tiče slova Đ. Sad prelazimo na slovo J, odnosno na ovaj dodatak gore, krug. To ćemo isto jednostavno da isheklamo. Napravimo 2 vazdušne petljice. Možete i magični krug, ali ja više volim ovako. Kad je u pitanju konac koji klizi, odnosno može da se izvuče lako taj središnji deo. I onda više volim ovako 2 vazdušne petlje. Preskočim prvo do heklice i ovu sasvim prvu koju smo napravili. Stavimo 7 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I sad isečemo višak. Nećemo mrtvu petlju stavljati, pošto je ovo baš mali rad, a vidi se lepo kako se šta radi. Odmah ćemo da napravimo jednu neprimetnu petljicu. Odnosno, uvučemo sad u iglu konac i tražimo gdje nam je prva petljica koju smo napravili, prvi niski stubić. Prolazimo kao unutra, ispod oba dela petljice i prednjeg i zadnjeg. Zategnemo tek toliko da bude ovaj prednji deo petljice isti kao i od bilo koje ove druge petljice. I vraćamo se sad unutra u taj posljednji niski stubić koji smo radili ovako kroz sredinu. I prolazimo na ovu drugu stranu. Zategnemo isto, taman da izgleda kao i sve ostale petljice. Nemojte previše zatezati. Važno je pre nego što vežete pozadi ove 2 niti da zategnete koliko treba. Znači ni previše ni premalo. Sad ovu nit sa početka zategnemo da se zbliže te petljice i da ovdje rupica izostane. I tek sada vežemo u čvor 2-3 puta ove 2 niti. I naravno sad je ostalo samo
da ih na poleđini ušijete, sakrijete. Vodite računa da to ne radite previše tvrdo, da zahvatite samo delići petljice kako bi bilo što pedantnije, da ne bude previše bregovito i tvrdrasto. I onda ovako izgleda slovo J. Sad je ostalo još dva dodatka. Prvo ćemo za slovo Ć. Znači uzmemo slovo C latinično, odnosno S ćirilično, isheklamo ovaj dodatak i ovaj deo koji budemo završili ćemo samo da stavimo na način da to bude, taj kraj da bude ovako pozicioniran, da ovo bude slovo Ć, nemojte ga izvrtati kontra i tako, znači ovo je pravilno slovo Ć, prosto tako izgleda. Dobro, da bismo ovo napravili, potrebno je da napravimo 6 vazdušnih petljica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Preskačemo prvu do heklice. U drugu od heklice stavimo jedan niski stubić. Ostaju 4 petljice. U svakoj 4 petljice po jedan niski stubić. Znači, ovaj dodatak nam ima samo 5 niskih stubića i to je sve. Vrlo jednostavno. Sad ono što sam rekla. Isečemo višak. Izvučemo nit. Zategnemo oba kraja. I sad vežemo u čvor. Ja ću 3 puta. I poslije samo sakrijete na poleđini višak, naravno. E sad, kao što sam malo prije rekla, ovo je kraj. To je ono što smo sad uradili. Znači, taj deo da bude na dole, kad budete sakrili. Da bude na dole, to je kao neko suženje, a ovdje da vam bude malo ovaj širi deo. Sakrijete krajeve, idemo dalje. Za slovo Č, Ž ili Š. Pravimo isto ovaj dodatak. Ovako, vidite kako lepo stoji svakom slovu dodatak. Pravimo ga tako što za početak napravimo 13 vazdušnih petljica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Prvu do heklice preskačemo, radimo u naredne 4 petljice po jedan niski stubić. 1, 1, 1, 1. Od naredne 4 petljice pravimo samo jednu, znači radimo oduzimanje niskih stubića. Provučemo heklicu, zahvatimo nit, izvučemo je napred. To isto uradimo drugi put. Opa. Treći put. I četvrti put. Znači od tih 4 petljica pravimo jednu. Imamo ukupno 5 petljica na heklici, znači 4 od petljica i plus jedna koja je već bila na heklici. Zahvatimo novu nit, provučemo kroz svih 5 petljica. I do kraja imamo 4 slobodne petljice, u svakoj 4 petljice po jedan niski stubić. Završili smo rad, isečemo višak konca. Možete da vežete ova dva zajedno i ne morate, kako god, samo sakrite na poleđini i ovaj dodatak je isto potpuno spreman. Evo, ja sam ovdje ova dva ovako isto u čvor vezala kraja i onda ovdje ima ovaj kao blagi špic, ali ne mora jer s ove druge strane nema ta špic, tako da kako god želite ove možete da isheklate. Završili smo sva slova, i ćirilicu i latinicu, i sad možete da heklate što god želite, da stavljate ta slova na koje god artikle želite, da učite decu latinici, ćirilici tako što isheklate ta slova i onda vam oni pokažu, naravno idealno u različitim bojama, kako god želite. Na vama je mašta, a na meni je da vam prenesem ovo umeće. Hvala puno na pažnji, vidimo se drugom prilikom, zapratite me za još sadržaja i sveta heklanja i doviđenja.